ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay, give way to the president. Give way. No, do you have something? MPs, members of parliament led by the leader of opposition. Tugenda kwa respect. Mwizo mtabikula bode kuchiraba. Now we honor to go respect. Members of parliament led by Lord. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma amina ya Rabbi. Allahumma abdirhu daran khayran min darihi wa zawjan khayran min zawjihi wa a'idhu min adhab al-qabr wa adhab an-nar. Ay Allah mtusasiri ya Rabbi. Mutase benye bya kabuli. Mtenge mufesi na kwa mulungi. Omutusisinkanye insha Allah nga twawangula omusajja ono. Ayi Allah saba yanukula okusaba kwaffe. Allahumma amin. Tetumuleseewo wano bayagadde bakolenga sharia egamba. President kwebaza nnyo okukkiriza okuwa musajja w'ekitiibwa ekisembayo. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله. آمين. اللهم اكرمه دارا خيرا من داره. آمين. وزوجا خيرا من زوجه. آمين. وعذه من عذاب القبر وعذاب النار. آمين. Kama kulembeze bagenda kugendayo bwebatakonyeeko kugendayo togenda please. Temugendayo abasigadde. It is the president and the two selected leaders. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Two leaders please. Two leaders. In Islam atakwatibwa ku mutala wakodeye n'olwekyo abatamukwata kusimbira. We have the honor, we have the responsibility to protect his honor. Power, people power, everywhere, MUP. La ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Okay, give way to the president. Give way. No, do you have something? MPs, members of parliament led by the leader of opposition. Tugenda kwa respect. Mwizo mtabikula bode kuchiraba. Now we honor to go respect. Members of parliament led by Lord. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma amina ya Rabbi. Allahumma abdirhu daran khayran min darihi wa zawjan khayran min zawjihi wa a'idhu min adhab al-qabr wa adhab an-nar. Ay Allah mtusasiri ya Rabbi. Mutase benye bya kabuli. Mtenge mufesi na kwa mulungi. Omutusisinkanye insha Allah nga twawangula omusajja ono. Ayi Allah saba yanukula okusaba kwaffe. Allahumma amin.
tetumuleseewo wano kulw'okwagala obutakola bisobola kumuweesa musango ng'amusaasire amusonyiwe. Honorable Kabusi Moses obaddewo, Honorable Dr. Gordon Sematika obaddewo, mwebale nnyo mwebalire ddala bannange ababaddewo, tukyaliwo wano.